Kiama gia KANU kio ithe wa bururi wa Kenya ni kuona ciana uriria kamukamba gucirorera no ri turonia twametikire bururi ni mekumina bururi. Kiama gia KANU thiini wa Kenya twina obisi kuma sublocation na twina andu aingi onongera thutha wakwa ni ukwana njeti ndi nayo kwa kiama gia KANU gikuo na nokyo kina agenda ya guteithia bururi wa Kenya. Tuko nyuma ya Uhuru ile atatuambia tufanye ndivyo tutafanya na nituraburana na ungumania tubana taekari na yuthi makirinyaga tukoretwo tukigeria kwetha nginya mawira thirikari na tutirona riu ni turetha kuria tungikorwo tukiricogonize twitaikari kana twita yuthi makirinyaga na riria tuikarire thi na atongoria amwe makirinyaga turona ni twagirwo gukorwo tugicokaniriria yuthi ketha tumonie gacira kuria twagirwo gukorwo tukiigua twi muci na kuti kundu kungitigana kiama-ini gia KANU. Kiama gia KANU nikio gikoretwo gitongoretie bururi umiaka mingi muno na ni tuonete uteithio kuma nginya kwi aciari tu manateithika na kiama ki koguo ni ithuru ni turenda gucoka muci kuria twaumite na tura support Uhuru wa Kenyatta ta rais witu na ndiwe wigitiine na ngwenda kumwira muthuri ikarite giti ndembutagirio mundu twinake thiini wa thirikari ya Kenya muthina ni Uhuru wa Kenyatta na niwe rais witu. Mundu wothe wina vision ya bururi no nginya support rais witu uria aroiga ni undu ena gitumi.